ndiko libuwa ukotevera mapungo pano kha Belrwa News one vachikati avelelwa nga Ropuwa Chikovele. Vasedzulusi votumbula dethele la lushaka lwa chipuka cha daka chichilawo nga na mapedzi che chachila kha la Egypt miṅwani ya miliyoni dza furaru yo fhelaho. Mawanwa avo o taluswa kha Journal of Vertebrate Paleontology. Vasedzulusi vari maitele a u rema madaka a khou vhea tshaka dza zwipuka zwi paḓaho zwigidi zwa sumbe khomboni ya u xelelwa nga ha udzulo u mona na ḽifhasi. Vho shumisa data ya vhukati ha ṅwaha wa gidimbili nthihi na ṅwaha wa gidimbili fumi ṱhanu u bva kha mashango a fumbili ina o bvelaho phanḓa ane a vha na ṱhuṱhuwedzo kha zwiito zwa u remiwa madaka. Tsedzuluso yo ganḓisiwa kha dzhenala ya zwa mupo kana Nature. Vha si hangwe uri arali vha tshi ṱoḓa ri tshi sala murahu maṅwe mafhungo vha ri wana kha zwileludzi zwayo ngo fhambana. Riṋe ndi hanefho hune vha ri wana hanefha kha Spotify Belrwa News, TikTok @Belrwa News, X Twitter @Belrwa News, YouTube channel @Belrwa News. Email yasho iri news@belrwanbrands.co.za. ngeno kha luṱingo vha tshi nga ri fonela kha 083 861 2263. Vha nga ḓi dovha hafhu vha shumisa WhatsApp namba yashu ine ya kha ḓivha yeneyo ya 083 861 2263. U bva kha nṋe vhaṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhalela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Muro Group Pty Ltd ndi riṋe vho rakontraka vhane vha vha fhaṱela nnḓu u thoma fhasi nga mitengo ire fhasisa. Vhone vha ri sumbedza puḽane ya nnḓu ya muḽoro wavho, riṋe ra renga materiaḽa ra vha fhaṱela vha to ṱanga u dzula. Zwoṱhe zwine vha khou ṱoḓa zwi tshi dzheniswa kha nnḓu yavho ri ḓo vha dzhenisela, u thoma kha roofing, plastering, u plumber no panga dzi ceiling. Ri ya vha fhaṱela nga tshikolodo, vhone vha badela nga ṱhukhu nga ṱhukhu. Riṋe ri wanala iḽi murathu wa nnḓu fhaḽa Block G. Fhedziha ri shuma hoṱhe hune vha khou ri ṱoḓa hone. Nomboro ndi 060 799 3290 kana 082 268 8716.